أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لا أمان في المحبة علي المحبة سواكم عندي من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم في هواكم وجدي قلت يا سلامي مهجري دفدي لو قطعتم وريدي بحد غالي قلت من أنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, guru yang saya muliakan, insyaallah sebentar lagi kita akan mulai perjalanan ya. Saya berharap nanti kita sudah bergabung, jangan ada lagi nanti membawa bendera Sejunjung, membawa bendera Morokumo. Semuanya sudah menjadi satu tim, satu keluarga ya.
sampai nanti di hotel Pekanbaru kita baru bersilaturahmi bersama, saling berkenalan ya. Dan dalam auto nanti saya minta juga jangan segan-segan seandainya ada yang kebelet ya, lapor, nanti bis bisa berhenti, jangan menahan jadi penyakit. Itu saja mungkin sementara kita mengingat waktu, insya Allah nanti kita sholat mungkin di Masjid Teluk Kuantan ya. Itu saja dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus jemaah sejunjung preso dulu nanado dan kadibao, mungkin nado tertinggal Abu ya. BMM bukan Allah Allahumma sholli alaihi. Monggo please. Pengaturan sudah.
في هواكم وجدي قلت يا سادتي مهجتي تفديكم لو قطعتم وريدي بحد غالي قلت والله أنا في هواكم راضي من أنا لولاكم Yup, mantap. كيف